Lagip di napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. May samanen anaimbag, naragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan agreg. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak to pulos malipatan. May sa akmet kadagiti agsakripisyo nga OFW dito'y Dubai. Agpapaayak kas may sa a family driver ti may sa a pamilya dagiti Arabo. Makunak a nagasatak, ngamin nasisingpet dagiti nagbalin nga amok. Ngam saan ati may papan iti trabaho wenno biag ko dito'y Dubai ti nakistoryaan. No diket may papan iti pamilya a pinanawak dita Pilipinas. Adun tinanggagak a kaparparehas to'y padas ko. Ngam kayat kulat tamet apa idrama bareng makaibati daytoy iti adal kadagiti makangeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi addaak pay dita Pilipinas. Sumagmamanulangan nga aldaw ti palabsen sakbay ti flight ko. Kastoy man dagiti pasamak. Sigurado ka din iti dayta pangedeng mo, anak ko. Wala na. Kas makita yaman. Dumakdak ka lang ti anak mi ka ni Kristi. Sumagmamanula nga tawan ti palabsen, agiskwelan ton. Ay, nagbiit ngagpayso ti tawan. Kas lakaanulaang idi maladaga pay. Ngam ita, 5 ti tawan na. Wan nga rod nanang. Nasaysaya at matlang na may saganaan mi ti masakbayan na. Itanto pa'y abasit pa'y lang kat saanan nga umdas ti sweldo mi adwa. Di kat nakarkaron ton inton agadalan. Wan matkit di ay kat agan anad kanto ijay wan. Di mo baybay antipagim. Tani, nagrigat tagmaymay sa anak ko. Nang runa kat addakan ton iti adayo. Wana na. Kat kidawag adayo kumamot baybay an lagi ti aginak. Wan, awan rumba nga pagdana ka manak ko. Adu kami met dito'y nga agtitinulong amangaywan ken ni Joren. Kasano, babe? Naimpakim kali amin ang nagiti itugot ko, abado? Wan, babe. Nalpasan. Agamanak, babe. Awan anyaman na, babe. Agan anad kanto ijaywan. Kan kanayunam to ti umawag kada kami iti anak ta. Siyempre, halangan mo. Kailiw da kanto lakit di, Greg. Oresyak. Sigurado akailiw kayon to iti anak ta. Anyangay nga rod, kat ni. Adayo mat akurang timatmat gadan ta dito eh. Isa ang masapol nga aganos ta, Wan, babe. Sana bale. Agawid ak tumatlang apaman na makaurnong tayo ti pangrugyan tangag negosyo. Pang negosyo, kan pagkasarta ko naman. Ha? Ay, wala niya. Iso nga agagagat kanto ko maitaywan. Wan, babe. Sa anak lang agagagat. Agsingsing putak pay. Ay katrumbang laang Greg. Laglagi pa mga da pamilyam a pinanawam dito Pilipinas. No kasta na panintulod ni Kristi ni Greg airport bakay? Wan lakay, nasapadaan nagrubwat. Ni Joren ngay. Nakaturog pa'y Naimbaga no santo ngagsangay tinton makareng. Nang runa no di na makita ti inana. Bareng ano saan to nga agsangit. At damat dami ka kan renji akay ayam na lakay. Ay, anyamat nga tati agur-uray agasa ti anak tayo ti pagilian na papanan na. Dayta ti saan tayo nga ammo, Lucas. Angam sapay la kumata na saya at to ti agbalin akasasaad na ichay.
Sapay la ko mga runtakas tabakay. Adda si ti Diyos lakay. Iso apatsyak adi na baybay anjay anak ta. I love you, babe. Sapela ko mata maoray mo ti panagsupli. Katwan uray ka sa nupay kinabayag na. Nam na maam nga urayan ka nga urayan, Greg. Agyaman ak, babe. Awan anyaman na, babe. Basta kanayon mo alaglagipan, nga adda kami laang dito iti anak na. Agur uray iti panagawid mo. I love you, babe. I love you too, Greg. Ala, umunag kan, tadi kakit maladaw iti flight mo. Well, agan anat kay ti panagawid mo, ha? Ichat nak to adago sa pama na makaawid ka, Wan. Wan, awan rumbang apagdanagam ko nakmanan. Kabailak ti bagik, babe. Alan, mapankan taagawid akmatan. Hello, babe. Kumusta kayo ni ti anak ta? Kaasi ti Diyos, okay kami laang mat, babe. Sika ngay, kumusta ka mat ditan? Kumusta ti trabaho? No ita, awan pa'y mo't makitak apariko ti trabaho. Jak lang amo ahin ton bumaybayag. Awan mat siguro ti agbalin aparikot. Basta tungpalam akanayon ti baga ti boss mo, babe. Wan, babe. Talaga mo, takas tatyar aramidag. No kasta nga rod, di awan rumbang apagdanagam. Basta agsingsingput ka dita. Tani, saan da ka basta-basta matulungan no bilang laang. Ngamin, adayo alugar ti ayan mo. Wan, babe. Awan ron ba nga pagdanagan nyo? Ngamin, sigudan anasing petak. Sa bagay matkit di, Iso na lang, takailiw kayo una yun iti anak ta, Christy. Kailiw da ka matuna yan, babe. Kinaput no na, kanayon nakaabiro ka ni Joren. Nang ro na itirabi Amumatan, saan ang makaturog no saan ang aprusan tilikod na. Awagan naklata no kas di abirukan nak. Sige, babe. Awagan kanto inton birukan na kamanan. O sige, babe. Rimwaran tipos ko, manipon iti opisina na. Awagan kanto manan inton madamdama. Bye. Adto yan ti kapem lakay. Agyaman akbakay. Ay na! Ay, nagpudot mat gayam. Ay talaga na pudot Takapi ka nga roday tatinimplak. San a Diyos? Ay unay kalakit din ay Lucas. Kung kunak lang mat bakay. Tapno misam ka man mat. Nakasirseryoso kan to mat nga man. Na, alangan mat nga umisamak no awan mat panggapwak nga agisam, Lucas. Di pa'y kat ibagadan to nga damagbagtit ko no adda makakita kanya. Kumusta mat nga tanjay anak ta ijay Dubai lakay? Wan ngagpaisaw. Di pa'y mauawa gaya. Saan pa'y nga rod? Barang ano malagip na tantuma nga awagan inton day off na. Ay wan sikan amis mau ti umawag ken kuana. Wan, awagak to inton bigat, Lucas. Ay, talaga kaya man agrigat ti biyag di ti balas yung tao. Nang ronan no da pamilya mapinanawam iti Pilipinas. Oray kayat mo una yan ti agawid. Saan ka basta makaawin? Dumala nga talaga no mapan ka agubra iti Manila. Uno sa di naman na parte ti Pilipinas. Tamabalin mo ti agawid no kayat mo. No dito Ureg sangit-sangit ka. Talaga nga awan mabalinam. Ay. Awagak ko man ang itaginak ngam parbangon mat gaya man. Tinasayat maturog ak matan. Masapag tulangan na bumangon inton bigat. Tawagak ni Christy. Sakbay sumurak iti trabaho na. Rabien, maging gayta.
Di pain may sinukon ni Christy ni Joren. Bakay? Saan na asukunan ita, lakay? Tapay kanaw. Mawag itay aldaw. Imbilin na adito'y pailaang amaturog ni Joren. Tatendaran da kano ti birthday ti busda. Na, unayan jay manugang tabakay. Nun una na pa'y kit din ti mapanag happy-happy. Ngam ti anak na. Sana bali tasag paminsan laang mutpiman. Kan may Sabado matinton bigat. Awan trabaho na. Iso asigurado nga umay ng tumula ang sukunan ni Joren dito'y balay. Sa bagay matkit di Okay, nakaluto ka nga rudain. Mangantayo kuman. Tanay, mabisina kaon. Wen, itay pay Ay kat, mangantayo nga rudan Ta, makay na namit tinda taaw. Tanay, pumarbangon at tumanay na mapanijay talaw inton bigat. Sige, mabitla ang arod ta idasar ko ti pangrabyan tayo. Ayabam nga rudan dagiti anak ta. Kastamot ti apo ko ta. Tagigiddan tayon amangan. Hello, Nanang. Pasensya kayon sagpaminsanak lang nga mauawag kara kayo. Medyo makumikumak ngamin iti trabaho. Kan may amok ang masapsapa kayo amat maturog ka ni tatang. Dya kon umawawag no kasya nga amok arabiin. Ay na, awan rumbo nga iti dawam iti pasensya ko. Maawatan mi met ti sitwasyon mo. Nagyamanak, Nanang. Okay, kumusta kayon? Ni tatang, kumusta mo ten? Kasi ti Diyos, nasaya at kami mutlat ta anak ko. Ni tatang mo, di pa'y simangpad. Nasapa manen anapan ni Jay Talon. Amangan no inton madamdama pa'y asumangput day jay. Bilibak mat iti kinagagat ni tatang. Manipod pa'y ubing kami, iso na kanayong tirutin na. Ti pumarbango na mapan ni Jay Talon. Tawan mo't dadto mga aramiden na dito'y balay. Kan may isumot ti pagbibiyagan me. Iso ang masapul laang nga ron nga asikaswan na anaimbag dagiti mula na. Tapno addan tumot apitan na. Wan mat kat di Da Ronald ngay kan ani, kumusta damat tananan? Ni Ane at damot ten trabaho na. Ni Ronald ti awan pay. Nukas di agumagot, mapan na matultulungan ti amayo ijay talon. Nasaya at mo't nga rod ano kas tananan? Naimbaglangan tandamot ng trabaho niya ani. Wala nako, insir ka no ti barkada na. Damagin yun tuman ka ni Ronald, no kayat na ti umay ditoy. Apa gusto? Agsapsapol ti kabsat ti bus ko iti family driver da. Mabalin ko nga rekomenda ni Ronald, no lakit di ta kayat na. Sige, taibagak nga awagan na kanto, anak ko. Apay, awan di ta balay aya? Ay na, awan man nga ruden. Jakab mo no sa di numan ang tinagturungan di kabsat mo. Numaminsan, at adumo nga min ti bulakbul na, ngam ti panagbirok na iti trabaho. Sige nanang, ibagayon to nga rod ken kuana inton sumangpet. Ibagayo ta awagan nak, iti kasta, mapagsaritaan mi ti trabaho nga ibagbaga. Naimbag nga orasyo, tatang. Kastamit kan ka, Kristay, balasan ka. Nakaumay kamay. Wan, tatang. Ay, wan, ni nanang, sa dino ti ayan na. At dadi tao nagbalasan ka. Madamati pa nagluto na. At da ka di bagam. Ibatik ko mamanan ni Joren kada kayo. At da ngamin seminar nga atendarak ita. Ay, katwin Awan pari ko titiday ta, balasan ka. Agyaman tatang. Awanan yaman na. Diurag na din dito'y balay ni Joren. No siyakla amay okay laang matatang. Iso na laang, tawan tumatan ti kadwak ijay balay. Hangaw ko lang, matabalasan ka. Sige tatang, idagas kong tungarodan ni Joren inton madamdama. Bakay? Apay ka de lakay. Apay awan man madlaw mo ijay manugang ta. Manugang ta ko nam. Wen,
Ni Christy ka de, tidakda ka matam. Wen, sino pa'y humangay? Awan mo, apay ka de. Sa bali ti Aurana. Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Kasla puminpintas may. Blooming kunadan sa itayan. Kahit di ka katagyaman tanapintas ti manugang mo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Anya ngay nga rod. Pampanunutam nga da milagro nga aramiden na. Iso a pumimpintas ako na kasta ka de. Naalam bakit? Ay na, nagalas at talaga ti panagpampanunot mo si Kalukas. Na, tasak paikit din tinalas ti panagpampanunot na. Mas daawak lang amin. Takanayon na nga umay iba ti dito'y balay ti apo ko ta. Katanda nga rod mo trabaho na. Awan kadwa di apo ko ta ijay balay da. Di natural nga iyag na dito'y. Alangan mo't nga ibati na nga agmay-may sa ijay balay da. Di nat ngamin maawatan bakit? Ay na, Huston Lucas. Puro ka manan suspet sa akon. Agyaman nak iti pa nang itulod mo manin kanyak, Nico. Awan anyaman na, Kristi. Amumat nga aramidag amin basta parahan ka. O sige, tabo mabaakon. Kat agan-anad ka iti panagawid mo, ha? Ops! Mabit lang, Kristi. Ada ka di pa ibagam. Good night kiss ko nga eh. Anya? Sika talaga. Intun maminsan-tun. Saan ka matlang ang makababa dito'y kotsek? Naawan good night kiss ko, manipod ka. Nico, di mat na pagsaritaan tanday to abanag. Saan ang mabalin abasta agin nagak kan agin narakop talatan iti uray sa dino? Di ka di agdanag tatintid mato'y kotsek. Awan makakita ka data. Uraan niya pa'y aramidin ta dito'y. Saan? Uray kaskasano? At dalat tamat delikadesa. O sige, agkita tantulangan iti sigod a pagkitkitaan ta. Bumaba akon. Sigurado nga urayan na kon ti anak ko. Agawid ka magten. Wow! Talaga nga excited kan nga agawid, Greg. Siyempre mata. Agasam man taupat atawon ajak nakaden na ti asawa kan anak ko. Kailiw ko una yan ita. Wan matkit di ay katagan anad ka iti panagbiyahem nga agawid. Kan good luck. Agyaman ako ini. Di mat, agawid kamot lang iti mabiit. Wan, ang amangan no makasublikan tupay dito, isakbay ti panagawid ko, Greg. Kasta ka di. Sige ha, panawan ka pa dito eh. Ituloy ko pa yung amin ti agimpake. Tani, jak pa'y nakaimpake kat inton bigatin ti flight ko. Sige. Happy trip, Greg. Thank you, Winnie. Adeta, naikargak amin ang nagititid ko apa sa lubong. Ay na, sigurado ang maragsakan dananang kantatang. Kastamot na nagiti kakabsat ko. Yan siyempre, ni Christy kan ti anak mi. Dahito'y kat a perfume ti kanayon na nga ibilin kanyak. Nabanglong at paiso, makapaawis itirik na. Dahito'y matisingsing nga irigalok kan ko na. Maragsakan lakit di dayjay. Kamaudyanan na agkasar kamin ka ni Christy. Naan-anay kamin ton kas agasawa. Agyamanak, Diyos ko. Agyamanak iti amin na parabor mo kanyak kan iti pamilyak. Nay, agalauna mo't gaya man iti parbangon. Naglokon. Diyak mo't napupuot ang ti oras. Ay na, talagang excited ako nga agawid. Maturog ako. Diyak kat malado iti flight ko inton bigan. Hi, Christy. Nico,
Apay nga da ka dito balay. Apay di ka kadimaragsakan iti kaaddak dito'y balayaw? Ni ko pa nga asim. Pumanaw kan. Ang mga noad dapay makakita kan ka dito eh. Kailiw ka nga minuna yan. Iso nga pa nga asim. Tadinak mo't ko mapapanawan. Ang mga numakita na kati anak ko. Alan, pumanaw kan. Pangaasim ni ko. Saan asyak ti papanawam, Kristi? Ngamin, siyak ti mang parparagsakan ka. Ha? Ti anak mo ti papanawam. Anya? Itulod mo iti ayanda katugangam. Iti kasta, agragsak tangag patpatnag, kas iti sigod ngar aramidan ta. Ang Nico. Di ka ka din agkad-kad pa'y. Alaning ka ituludan ti anak mo iti ayanda katugangam, Kristi. Good morning, babe. Good morning too, babe. Nag-enjoy ka matlang ka di idirabi, babe. One, babe. Sobra. Kat kasano? Inton rabi imanan? Depende iti mood ko, babe. O ala, bumangon kakit diti tagrubatan. Agawid kanta ni Aldawan. Mapan kumatan sukunan ti anak ko. Okay, ag-shower ak labiit. Kalpasan na, mapanakon. Okay. Ha? Asino ka? Ha? Nay, saktirong bang nagdamag iti kastakan ka? Sino ka? Apeng adda ka dito unang tipalay ko. Kan, apeng kasta tilangam. Nakausob ka, nakabakser lang. Ha? Ay, kwa? Kan, apeng kasla naggapo ka pa iti kwarto mi iti asawak. Ay, Asino ti? kwa? Babe, iso ka diti asawam? Anya ti kayat asawon na ito'y, Christine? Kuha, Greg. Sana po no ti pampanunutam. Pangaasim tadangganak. Ang panawagakan ka. Apay, Christine. Apay, naramid mo ti kastoy kanyak. Apay! Greg. Nagkari kang orayan nak. Nga orayan ti panagsublik tapno agdadin na tayo mutlang ti anak ta. Anya na ito yung naramid mo. Nagsakit, Christy. Nagsakit. Sorry, Greg. Sorry. Kaano pa'y? Kaano pa'y alip-liputan nak? Kaano pa'y? Kuha. Nasurukan ang makatawan, Greg. Talo atawan nga inururay nak. May sa atawan langan. May sa atawan langan. Ngam anyan ta dinak meten na oray. Upat atawan ang nagsakripisyo ak. Upat atawan ang nagan alusak. Upat atawan nga inipipturak ti iliw ko kinkakan iti anak ta. Ngam Unayan ta nakalikpat kabit kayaman. Nagsakit, Christine. Babe. Huston, tinakon awagan iti babe. Manipon ita at linipatan. Anya? Saan, Greg? Pangaasim. Lipat ang limak. Greg, pangaasim. Agsarita ta kuma. Pagsaritaan ta daytoy. Urnusan ta ti may papan kadata. Pangaasim. Panagkunakit awanan ti rumbay nga pagsalitaan ta. Kan awan mo ten ti rumbay nga urnusan ta. Anya? Awanan ti mangig mo manipod kanya. Kan awan mo ten ti rumbay nga ilaban ko pa'y. Nawayakan, Christy. Hustod ay ta na panagin inom mo, anak ko. Di ka pa inang nanganapulos. Mangan ka kumamat. Da kami iti madandanagan iti kastangar aramitam. Nagsakit na. Nagsakit. Ay, Greg, anak ko. Hawaran ba'y dayjaya Kristay? Unak to pa'y kat nga da sa balingar aramidin na.
Tataw. Ay, Nadlaw ko di nakaslad na sa bali agaraw na. Nang runay di kanayon na nga itulod dito'y balay, ti anak yaw. Pinagan kayong aminin iday. Hanggang kasla siya pa'y tidakas. ala, husto day tan Lucas. Di mo nayunan pa'y ti sakit amarikrik na ti anak ta. Ay, naimbaglangan. Asan kayo apaya nagkalaysa? Ay ayatik ni Christina ng tatang. Amoy matay tahasan ka di. Wen, amo ka na ko. Amo mi day ta. Iso nga rood asan da kan akin trapay, idinagdan na kayon. Nang runa idinaagdan kayon iti anak. Nanang. Malahos to day tanan ako. Di ka nagsangit. Lalaki ka. Panunutam nga iso tinaawanan. Saan asika? Gusto ti ko na ni nanang mo anak kao. Kan may sa uray liniputan na ka ni Kriste. Panunutam lata si ka tinangabak. Ngamen, adaken ka ti anak yaw. Isulangan ti pamaysam, Gray. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon da idrama ita kat manipod kani pagayam tayo a Jonas ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Nang runa kadag iti padak anaes sampaylaeng adumngeg iti drama. No bilang tamapagasatan met ama idrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Jonas. Tinak istoryaan ita kat may papan iti biyag ni Lolak. Nakababain man apa idrama ngem amok ngamin apakaadawan iti adal to'y inak istoryaan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Naimbag nga oras mo, anak ka. Umayak man. Apay, anyat masapulyo nanang? Ha? Anyat masapulyo kunak. Ay kwa, awan metkit di anak ka. Umayak laeng kumamakiturog dito'y balayaw. Ne, apay nga umay kayo pay laang makiturog dito'y kat adamot balayaw. Ha? Ay kwa, umayak met umiliwa anak ko. Ay na, nagado ti pakariribukak nanang. Nagado ti problemak. Iso ang mabalin ka di? Saan kayon ama inayon pay? Ah, ne, saan ka met ariribukan anak ko? Umayak laeng makiturog ko na. Agawid kayo kit din. Wano saan, mapan kayo ijayan damanong Jimmy. May mayat ijay, tanalawlawa ti balayda. Di kay manaktak kunak, tanay, adupay ti aramidak. Dito'y nga raw, di kayat kumot Silvia anak ko. Ala ka din pastrakan na ko. Anya kay matan? Maminsan lang ka diti sa unanang, apay di kay makawawat. Didak disturbuan ta adu ti pakakumikumak. Alala, agawid kayon. Ay na, pasensya kayo nanang. Ang mawanin pagyanan nyo diti balay me. Kas makita nyo mo't, nagadu kami ditoy. At ngamin dagiti kakaanakan ni bakit diti balay. Ha? At damod ngamin ti balay yo. Ngumno apay ako na yung umay kayo pa lang makiturog mo dito'y balay.
Ay, kwa, awan ngamin kadwak ijay balay anak ka. Kun kayat kayumot ang umay iliwan. Sana balay, ta anak mo't ngagbayag. Agawid akmo't laeng inton bigat. Pasensya kayo na talaga, nanang. Ngam awan lugar yo ditoy. Awan pagturugan nyo tanakargaan aminin asilid. Ay katuray iti salaslatan at ipagturuga ka nakaw. Anya? Ala ka din, Jimmy. Di kagdanag ta sa anak ba't apaasikaso ka na kayaw. Umayak laeng makiturog. Promise. Mami! Adda ni Lola! Manay, anyat gagara na kano aya? Diyak ka mo mami. Sigamat ti sapsapulan na. Umay mo kasarita Abay nga adda kayo manan dito'y nanang. Umayak laeng mat umiliw anak ko. Umiliw asasawan nyo mat. Kan no agkakaaruba tayo lang. Kan may sa, kagap-gapuyo lang dito'y balay, iti kalman. Ha? Ala, agawid kayo kit din. Di kay sumanursor, tanay. Narigat ti agsakit. Sapay awan maitad ko apag pa-ospitalyo. Awan mo't siguro tidakas na no umayak makikaruba ka na kayo anak ko. Unmo't ngagpay sumami. Baybayan nyo lang ka ni Lola. Awan mo't matingar aramidan na. Wen, awan, nga manaktak kayo nga rod. Jak may pamaysa ti aramida. Ha? Disturbo kayo, isong agawid kayon. Ing kayo kit di maturog, nanang. Napay ay kasta kayo kanya. Awan na siyo iti inayaw. Ha? Basta umayak, papanawan dak. Anyat klase yung anak. Awan utang yun ay maganak. Ha? Ay, kuha, nanang. Ala, umay kayong Lola. Sumrek tayo dito balay. Tayong tayo kape. Jonas! Sana na pa pumanawak lang ang tayo sumati kaya tina. Sige, mapana ka. Lola, mabit lang. Lola! Bay amon, Jonas. Siguradong agsublin tumat lang manenday dya inton makalagip. Apay akas tati lang, Jonas. Kaslada parikot mo. Ay, awan. Pampanunutik lang amin ni Lola, Shane. Apay ni Lolam? Mas asyanak kin ko na. Ngam awan mo't ngarod mabalin ko. Apay ngamin aya. Apay ako nam amaasyan ka kini Lolam. Masakit ka din ni Lolam, Jonas? Tamok kat adatong tumaran ng agas. Ngam jak mo. Nganya ti sakit na. Mas tamang mangkulaan ka damami kin Uncle Jimmy. Nga awan ka nun serbi ni Lola. Ngamin, masakitan da ito eh. Gastos laeng ka no kung pabigat kung kunada pa eh. Hala, kastat ibagpagada mami kini uncle mo, iti mismo nga inada, Jonas? Wan Shane, Una yun, apay ngaymot akastada kini Lolam. jak man na mo Shane. Nalabit adida kahit agastusan ni Lola. Masayangan da siguro iti kwarta nang runa ka iti igatang da kadagiti agas na. Madimot ati kastangar aramiden da. Mismo nga inada, ngam kasakit din ti pamayanda. Ay, una rod. Jak mo't mabanin ang tubngaran ni Mami. Tas sigurado nga tanak manin. Ay, madanagan akmeten, manong. Itiyan niya, Silvia. Kaninanang Apa ni Nanang? Madanagan ak nga rod. Dua alawas meten asaan ang nagaw-awid. Apay, di ka madanagan aya? Anyay ko matipagdanagak. Bakbakitan mo tin. Amo na tipimanaw. Di amo na ngarod mo. Tagawid. Manong, Ay na. Agawid tumot lang dahi jay. anya nga tano birukan tayo laangan. Uwano saan, mangtangdan talaangan iti mang birok ken kuana. Ay na. Gastos lang dahi ta. Ha? Agawid tumot lang dahi jay kung nang langarudan. Ang mga no, dalang iti balay dagiti gagayim na jele. Uno saan? Ang mga no, dalang ijay balay na Uncle Fermin. Sapay la kumangarod, takas ta nga agpayso, manong Jimmy.
Sa dino ngay ngatan nga agpaiso ti ayan ni Nanang Jimmy. Tsaka mo Apay asyak ti damagam ngay. Na, itikas na pa nagsasaom. Kaslaawanan apulos ti bibiyang mo kini Nanang Jimmy. Agulimag ka, tadapang panunutag. Anya manan ti pampanunutan. At na panunot ko pagsayatan, bakit? Anya day ta ang pagsayatan, lakay. Tangay saan mo tin asumangput ni Nanang. Anya nga tano ilakok laangan ti balay na. Anya? Wen, kasta ti aramidag, bakit? Awan mo't laangan nagnanad ijay, tadi mo tin agawid ni Nanang. Iso nga ilako kon. Awan ti daduma amairanon ijay, no saan adatalaang bakit? Ha? Ay, katsi ka, Jimmy. Makaamu ka no anya ti aramidam. Iso na lang, taamangan no umapal ti kapsat mo. Kasarita to ni Silvia. Siyak ti inauna. Iso asyak nga rob ti masurok. Ne, saan mo't amabalin abukudam ti paglakwam iti balay konsular ni Nanang Manong Jimmy? Siyak ti inauna. Iso asyak nga rob ti mangiddang. No ibingayan ka no saan, Silvia. Anya? Nalawag mo't siguro timbaga. Ay, saan amabalin Manong? Ilaban ko mat ti karbangak. Di ka kumamat agbalin nga imot kan gamrod. Naskan laang nga itod mo mat tibingay ko, Manong Jimmy. Adayo ang napimpintas tigbiag mo nga miti siya. Iso di mo kumamutin pakibyangan ti paglakwak iti balay kan sular ni Nanang. Kukwak laangan dayjay. Urean niya pa iti ibagbagam, Manong. Basta jak ipalubos nga awan bingay ko. Masapol nga aggudwata iti kwarta ang mapaglakwan iti balay kan sular ni Nanang. Anya? No dinak ibingayan, mapanak agdarom iji barangay. Silvia? Saan lang asika ti anak? Isuadi mo nga rod bukudan ti mapaglakwam. Ibingayan nak nga ibingayan tapno awan ti rire. Ha? Lola Carmen? Ha? Jonas, apaw. Lola! Ay, apaw. Ape, akasta tilang ayaw, Lola. Nakamurang kayo. Kan anya ta kita pitpitutan nyo. Buti kan plastic, apaw. Ay sus! Nabangsit na kita, Lola. Ibulang nyo na kita. San atila pitpitutan nyo? Pudno na bang say, ngam isumot ti mang bibiyag kanyak, apaw. Ha? Iyawid ko na gito'y abuti kan plastic taugasa. Kalpasan na, mapan kung tumutan ilakaw. Iti kasta, adan tumutan igatang ko iti kanak. Oh my God, din. Tagawid tayo ni Jebalayo, Lola. Ay saan? Jakon kayat ti agnaud ijay apaw. Bayam nga ilako da mamim ken angkel mo ay Jimay. Isuntumot lang agmay sa ijay. Awan kadkadwak ijay. Iso abay-bay amon ta ilako dan. Saan kayo ngagmay sa Lola? Kaduan kayo ni Jebalayo. Ha? Agpaisaw apaw. Uwan, Lola. Promise. Iso nga gawid tayon. Apay ngamin aya nga ipilit mo ti makibingay, Silvia. Dakkel ti karbangak ta anak nakmat ni Nanang. Isu nga itad mo nga rod ti bingay ko. Mala, ulan. Nga makauray ka mat Diyak pala nalakla ko ti balay. Ngam dandan inaldaw na karengren. Di ka lang makauray mo. Tap na amom. Agbirbirwak pa lang iti bayar. Umay kan, Lola. Umunag ta dita unag. Sige apo. Oh, Mami. Uncle Jimmy. Adda kayo matgayam dito'y balay ni Lola. Ha? Ay, kwa. Nay, ada kayo umot nga agpaiso dito'y balay anak ko. Hinururay da ka, day. Ay, pasensya kayo na, no medyo nabayag ajak na gawid. Kwa, Nanang. Sa nabalay, tasaan ako na pumanaw. Agnaud kanumot ni Jonas dito'y balay, tapno adda kadwa. Anya? Oo,
Naimbag ano manusan da kayo akadwan ni Jonas nanang. Amang ano awan pa'y makadomingo, kat panawan da kayo mutlang. Ha? Sanak akas ka da kayo kin ni Mami, Uncle Jimmy. Jonas, Ha? Napatagkanak ni Lola. Isadyak to pulos panawan. Kukuha na dahi ti abalay. Isungawan nga rod ti karbangan nyo amang ilako iti daytoy. Ha? Ala, pumanaw kayon. Kat di yun gamdan nga ilako ti balay kansular. Tas ibibiyag pa'y langmat ni Lola Carmen. Lola, umay kayon, tamangan tayon. Nakaluto ako niti pangrabyan tayo. Jonas, apo. Ha? Agsangsangit kayo manan, Lola? Kailiw ko na yung dagiti anak ko, apo. Lola? Malagip ko di ubing dapay. Siyak ti mga uawir ka dakwada. No aglampay da, kanta akida, sakto isala. No mabisinda, igaw akida. No nadungdungrit da, di ko sakida. No ang taray da, kat may dugmam da, bangunak ida. No ang sangit da, ay huwag ida. Gamita tadadakaldan, dita nagpamilyadan. Awan matan sir-serbi kadakwada. Laklak si dendak matan na po. Lola? Tamaw kat pinadakal ko matida ada sayaan. Jaka mau doanya tidak kurang. Tapayakas jay damatan kanya. Jak laim pagarop. Ngay dilikudan tinasaya dapanang padakal ko kadakwada. Kat kasto igayam di subanda. Ala, postulan Lola. Ikararag tayo, asapay ko ma. Tama ka amiris mo't lang damami kin Uncle Jimmy. Di kay maawanan ni tinamnama. Amok anak ko laapan laang ti panunot da, Lola. Nasaya at matasimangpet kan Jimmy. Oh, api ka di bakit? Intaray damit kanugayam ni nanang iji ospital idirabi. Good, anya ko maita? Ah? Ne, di mon samot na awatan ti imbagak, Jimmy. Anya san anaawatan mo't ngay bagbagam alma? Kasano kat kasla di kamat makarik na. Intaray da iji ospital ni nanang kunak. Agam kasla awan mo't dadanagam. Anya ngay kumatipagdanaga kat inpandang arudon iji ospital. Jimmy. Ay, sigurado agastos mo rin da ita. Ay unay kan Jimmy. Inam ti adda iji ospital. Ngam day takit din magastos ti pampanunutam. Ay katanya pa ngay. Sigurado ada kami manen tagbayad iti pan nako ospital na agraman igatang iti agas na. Ay, puro parikot mo't isang sangbay na ita bakit? Makauma! Jonas, apo. Lola? Saan ka di nga umay damamim? Ha? Ay, kuha Lola. Awagan man ida, apo. Ibagam tanda na patag nga ibaga kadakwada. Sige Lola. Mabit lang nga rod. Tawagak ni Mami kan Uncle Jimmy. Pinayabanda kami kanumad. Apay, atay bilin nyo. agpapigsa kayo kit di tapno makarwar kayo adagos. Tanay, awan gastusan tayo dito'y ospital, nanang. Kumusta kayo, anak ko? Amuyo ka day.
Akan ayon kayo ang matagtagainaw. Malaglagip ko idiuping kayo pa'y. No agsangit kayo, ikantaan kan isala kayo. No mabisin kayo, pakanan kayo. No aglampay kayo, ay aywon kayo. No adadawatan niyo, itad ko. Kailiw kayo una yun, anak ko. Kailiw ko, dagiti ara ko, pero. Ha? Nanang. Ara ko, pandak man, anak ko. Kailiw kayo una yan. Ay na, adula amin dayta. Agpaimbag kayo kitit agawid sayon. Manong Jimmy. Ay, talaga kaya, madin akong kaya. Ha? Ay, kuha. Saan mat nga itikasta, nanang? Tangay didak mat kaya't ngara ko paan. Pumanaw kayon dito eh. Panapan na ko. Hindi kayag sangitan. Arakupan da kayo, nanang. Kanya pilangay ti mulmulagatang tita Silvia. Agkunay kan Ha? Ay, kuha. Uwan, Manong Jimmy. Ay nagyaman na anak ko. Kamaudyanan na. Narignak manuhin ti bara ti ara ko piyo. Nasaya at maid, taimay kayo mutlaang dito ospital, Silvia. Ay, uwan, Uncle. Ni Jimmy ngay, sa dino ti ayan na, Napangin matang iti agas ni nanang, Uncle. nakita ti panagarakop yu itay kin ni Manang Carmen. Uncle. Rumbaglaang tinaramid yaw. Kaya itida kayo ti ubeng, naasikaso kada kayo, tinayaw. Siya ti saksi, iti kinadunguna nga ina kada kayo. Iso nga itata sa anin ama kabain, da kayo kumamutan ti mga awirkin kwa na. Uncle. Sumagmamanulang na kanito ti ibayag na dito'y lubong. Iso apa nga asiyaw, ta iparik na yung kumati pamatag asapsapulin na, manipod kada kayo nga anak na. Ay, pasensya kayo, nanang. Sorry, kadag iti saan anasaya at ngayon pakpakitak kada kayo iti kalabas. Sapay ko mata mapakawandak. Oras yakmet, nanang. Pasensya kayo, kadagiti madingin aramid ko kada kayo. Awan rumbang ay kidawan nyo iti pamakawan anak ko. Maawatan kayo mat. Kan maysa, agdamat basol ko. Ngamin, nagbaliinak adagulit. Ugali siguro ti bumakay. Nanang, Dudwa kayo laang agkapsat. Iswati kay kumaagap-apawan. Uwan, nanang. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Ipatpatagda ka mat unay-unay, nanang. Siya kung timang pakan ka ni nanang, Manong. siya kun, tama ba nakagtrabaho inton madamdama? Si kanton inton aldaw. Sige nga rod, Manong. Adto iti ipakan mo kinkwana. Dahito'y matitumaran na nga agas. Sige, tayo tulog ko niti silid na. Mami, nilula! Ha? Ha? Umay ka, tama pang iti silid ni nanang. Nanang! Nanang ko! Awanin ni Lola, Mami! Awanin! Nanang!
Kanya pa iti mapaspasama. Saan nyo ngaylakla ko ti dakkel abalay, Sylvia, Jime? Uwan, Uncle. Naitulangan abalay ti pakalaglagi pantayaw kinimanang Carmen. Linisan kan mulaan nyo kitday ti sabong, takasta ti kayat na di manang. Uwan, Uncle. Kang runani ti amen, di kay agap apa. Dudwa kayo lang arudin nga agkabsat. Iso arumbang nalaang arog nga agpinatag ka nagsinakit kayo. Uwan, Uncle. Jimmy, dingdinggam ka diti bagbaga. Uwan, Uncle. Sige, tagawid akbutang. Kitibilin ko saan nyo nga ilakla ko na ito abalay. Linisan nyo kitday, tapno na pintas abuyaag. Kas maysa nga apo, ti maysa abaket ket saan ama ko na apabigat. Ngamin, isuda ti makagapo no apay nga adda tayo ditoy abiyag. No syakla nga maysa, saan adakkel abalay ken adu a kwarta ti kasapulan da, no diket ti panangipateg, panagayat ken panangilala. Kang runaan iti amin, respeto ti anak iti nagannak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay, tiing ka panang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Jonas. Ken ka pagayam Jonas. Husto ka. Isuda ti makagapo no apay nga adda tayo ditoy abiyag. Ipateg tayo nga rod ida. Tano saan agapo kadakwada, saan tayo met ana itao ditoy rabaw ti daga. Agpipinateg tayo, tapno maragsakan ti ama a Diyos anang parswa kada tayo. Sapay kuma ta agserbi nga adal daytoy kadagiti anak a makangeg. Alakastan pagayam Jonas ket pagyamanak met unay tiing ka pa nagsurat ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, ti surat nga intay ikan biag ita, ket manipod iti pagayam, a nagpailinged itinagan adanika, nga iti agdama ket adda ijay Malaysia. Kastoy man ti surat ni Danica. Dear Miss F, ilinged na kumalatan itinagan adanika,
taga Kagayanak, ngam adak ita dito'y Malaysia. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko apay drama to'y padas ko nga iso tipuon kan makagapo no apay nga adak ita dito'y Malaysia. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Ay, Densyo lakay, manganan. Anya nga ti masidaba ka. Ay, naglambong ak iti ugot ti kamuti kan okra lakay. Nangarami dakmetan iti sa usawan. Bugo nga pinisitak iti kalamanse. Sakto naggalip iti kamatis. So, iti pamigatan tayaw. Una yung dayta pa nagsinnaay. At indog lang nga rudan na unag pa eh. Kasanaw ko isumanan ti masida. Kanayon alinambungan natin nga isaw-saw iti bugoong. Di pa'y malanitan ti subil ta tao. Una yun ti kastoy. Ay na. Ay kataganos tayo alakay. Saan tayo matabak nang? Agyaman tayo kit di Tanasalon at tayo nga urewan makukwarta tayo. Importante, saan tayo mat alumangan amangan. Makauman no kastoy akanayon. Agun natunda tao ngum di pa'y makaraman mo't itinagin awa pa nagbiag. Tata, naimbag nga oras yun. Kastama kang kasal di baraw. Anya masapul mau. Kuwa tata, bisita ko man di balasang yo, ani Dani ka. Na, apay abisitam ka nakasalsalon at may, o mo sakit na. Ni tata din siya may. Tiket ko sa wahin ko umay ko pasyaran. Ay, pasensya kan, awan ni Dani ka baraw. Napa, di ka bangi-bang nga ilay, jayan tiikit na. Kit na nakita kla ita tata. Impakadak pa iti sa sarongkar ko kenkwana ita. Dagulit ka mo si kasalday. Imbaga lang arudan nga awan ni Dani ka. Ha? Kanuang gayam. Manipod ita, isardeng mo nasarsarong karang ti anak ko Gapaw tasan ka kaya tapara kenkwana. Siya ko na mismo timang busted ken ka. Aha? Saan ka mo siguro tulang? Nalawag mo siguro tinanggag mo, salde. Unay kayo matantatang. Apay ngayong bagayo ka ni Saldi nga awana kita dito'y balay. Jagamin kayat day jay nga umay mangsarsarong karken ka. Anya nga ti masakbayam ken kuana. Papada mo aman nalon. Kasanon to, ti panagbiagyaw into nagasawa kayaon. Nasingpat ni Saldi, tata. Oho, repay singpo na amin asingpo no mabisinan kamay. Oray man kat no baknang namat amin abaknang no konsumisyon kun tumatlaang. Kay kayat kun ati manalon tatang. Nasimsimple pa iti panagbiag. Kano man bilang da kami ni Saldi ti agkagasat. Sigurado asahanak to nga agbisin iti danana tanagagatmat. Apay naklon mo? Saan pa'y tatang? Ay, sigurado ang Dani ka. Da kayat ko aparakan ka. Anya? Da kayo ti agpili para kanyak? Sana balay tapag saya ata mo ijipilyak parakan ka. Napintas to ti agbali na masakbaya manakaw. San lang abuksit ti mabsaw. No di pa'y kapatibul sa datao. Tata din siya. Mabalin ka dito pamasyaran di balay yo. Umay ko kumapasyaran tayo balasang yo. Ay, Juan Brian. Day talagayam. Anya oras ka mabalin nga umay ta. Agtulagtan. Umay ka. Nagatap to mo dyan na kayo, tata. Di kag tanag. Siyak ti makamaw, Brian. Masayat nga ron mo kasta, tata. Sana naatam ni Dani ka, Sir Brian. Mabayin la siguro kada kayaw. Gaputa muna abak ng kayaw. Isuan nagasad dyan ako no kurso na dam, sir. Talaga kurso na dyan mo, tata. Napintas ngamin. Kan nagmayan ti pamagina. Ay, uwan, sir. Ay, siyempre, imala. Isuan na pintas di balasang kao. Mayat ti polimika.
dayjay Brian tatang. Nakaperpres ko. Kasla sino akababaknangan, nakalaslastog. Diyak kayat tikas di agalat ti lalaki. Muray tada mo ipalastog na. Tinarigat, yagin lalastog ng awang magpaglastog na. Ay basta, saan ko akayat dayjay Brian Ay, tatang? shh! Sana natangkid ti ulom si ka. Di nakibabayin kini Sir Brian. Umas asidig lang arodan ti swerte. Panawam kidain. Ay, usarin man ta panunot mo. Tata, Urnusam katabagi maun. Sangwam ni Mr. Baknang. Agyaman naktasin ako nagdani ka. Nagpintas ka talaga. ibagamot na niya ti masapol mo. Kasta ganti kahat mo Direct to the point. Okay. Kayat ka lang na dani ka. Ha? Kayat ka na ikalaisan o laki di tamayat ka. Nagano ti babae nga papatay ka niya ka. Agam nagasat ka atas si kategor sunadak. Oh. Ay, opo. Nakapurpres ko talaga dito ya Brian. Ay, nasurun kon. Ada ka di pagbagam ating napintas? Ay, awan, Sir Brian. Kunak, ibagamon na niya tigagaram tani. Ado pa'y ti aramidak. Aklunan na kon. Tapno ikalaysa ka adagos. Bongga ti agbalin na kalaysa ta. Kumusta ti panagsarita ko ni Sir Brian? Naglastog. Panagsasaw na pailang. Sanan ang makapasa kanyak. Ay, jakla kaya tikas di klasin ti tao tatang. Uray na lastog tada mo pagpalastog na kuna manan. Kasya talaga ti kababalin na Ay, jakla maanusan akasasaw iti mabayag. Tikas di at tao. Ay, di kagbalin ang maagsi ka. Sumbatam ki din ni Sir Brian tapno bumak ng kamutain. Mamin ano mo lasumong bati wen. Nagado pa reklamo may. Uray awan ti bumakbak ng tatang no makidenak mat iti nakaperpris ko a tao. Ay, di ka man nagbalin ang mulanglang si kadani ka. Saan anatang kanti ulom ko na manain? Tatang! Ay, lakay. Madimot ano pilitom kit din dyan anak ta maki asawa iti di na kayat. May saka mga bakitan. Din show. Pampanunuto lati pagsayatan dyan naktangam kontraan na manain. Kasanukat maasyanak mat ija anak ta. Ipilit mo matkan kwa na ti di na mat kayat. Masursuro ng tumilang nga ayatan ni Brian uray kita. Ambisyoso ka lang amin unay. Uray pati anak mo. Kayat mo nga aramatan tapno laang sumaya at ti panagbiag mo. Ay, saan la para kanya kay da? Ni Danica, ti adada mairanaw na makiasawa ka ni Sir Brian. Utak ti aramatan. Napintas to ti agbalin na masakbayan ti anak ta. No ni Sir Brian ti pakiasawaan na. Saan kat aday ti asal day. Anya ka diti maipay ko kan ka, tatad din siya. Ay, sir, umutang ako mano ang dapan nakabalin na. Ta sa kaagtay nakasalda dagak. Tano dya masaka gingga umay alawas kukwantaw din ng saldak tinagak. Iso nga min tinagsaritaan mi, sir. Kasta ka ni tata? Uwan. Kakaisuna atalon ko na jay, sir. Insaldak iday, ta na ospital ti anak kaw. Mawanin at ipagbiagan may no alaendan. Okay, hindi kagda nagtata. Tatulungan ka. Agpay susar. Wen tata, tulungan ka ko naklangaro dan. Uray saan yun abayanan ti ited ko akwartakan ka. Agamitin mo sa kondisyon. Anya kondisyon sir. Ikalay sang ni Dani kang anak yun. Anya, mayat kayo itiday ta kondisyon ko?
Lakay, makabulan ng tinapalabas. Manipod inyawid ni Brian ti anak ta. Di pa'y pimasyar dito'y balay. Huwag nga road. Ang mga makumikom talaga nagiti business ni Brian. Kanya ti amam, amang hidimit no may dagpa siya rin ton malam. Uno inton bigat. Uno kadagiti sumarsaro no pa'y ngaldaw. Ay, sapay la kumatakas tangag paiso din siyo. Masigurado ka na saya ti kasasaad ti anak ta iti sidong ni Brian. Awan pagbabawian na tabak ng ni Brian. Magatang na amin akay kayat na. Tadi ka? So di mo tinagapon, ha? Di mat imbaon na kamapan gumatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Apay nga ita ka lang sumang bat. At dalalaki man niya. Ay, agpudno ka! Anay ko! Team agad! Di mo masmasan! Masaksakitanag! Ay, batanak, Brian! Amok ka nagsarak kayo iti day Saldi! Saan kami ang nagsarak ka ni Saldi, Brian? Nagawi na kadagos. Kalpasan ti pa nag-grocery. Di kagkam kamalitani ka. Tasaan la day tatilak amam numadok talak ng dalanakin. Tani ka? Mangtad ka man iti ara. Darasan. When Brian, mabit lang. Darasan ti agunay. Di ka man agmikki-mikki. Ato yan ti ara ko. Ay, unay abayag mo. Ay, Ay ko, Brian. Gusto ko man. Anya launay ti basol ko kan ka. Kanayon nakmat na natong pangan kan bugbugan. Damagan pa lang. Malas iti biyag ko. Manipot ididimtang ka. Kanayon na ka maabak iti sugal. Iso day tatirumbangkan ka, buisit ka, babae. Awang sir-sirbing na sawa. May sapay man. Austin, Brian! Ay. Kitaan nyo ti bunga ti aramid yun, tatang. No didak ko mapinilit idi makikalay sa ka ni Brian. Saan ko magasto'y tinagmanagak? Kakasya ka bugbugbugan ni Brian. Tunggal sumangput anaabak iti sugal. Ayop day jay ataw. Idarom ko day jay ataw. Ay na, kunakto pa saan ang mapagtalkan day jay ataw. Pasol mo ti amen din siya. Pasol mao, ambisyoso ka lang amin unay. Ay, anya nga ita tinagbanagan ti anak ta. Ay, agsagsagrap iti kinaambisyosom. Kunam apagsayatan na ngam saan matapa kay Rubuan na gayam. Anak kaw, pakaw ka na naka. Diyan mo akas to, iti pagbanagan ti amin. Diyan mo tagbalin ananam ay ti biyag mo iti sidong ni Brian. Ang saan mo gayam, tadimonyo mo day dya tao. Sinurot nak idi ni Brian iti balay dagiti dadakkel ko. Nagkari adinan ulitan pa iti panangkabkabil na kanyak ngem jakon simurot anagawid kenkwana. Imbagak ajak pulos inayat daytoy uray nakikallay saak kenkwana gapu ta nagtungpalak lang idi iti kayat ti amak. Manipod idi tinakmetten sinublianan pay banag anakaragsakak. Tinulungan nak ti maysa akasinsin ko kat inpagnak dagiti papeles ko. Agliman atawan ko ita dito'y Malaysia. Nadamag ko nga addamoten kadandan na ita ni Brian. Jakmat ni namnama nga iti kaaddak dito'y Malaysia kat agsabat manen ti dalan mi ken ni Saldi. Sigun kenkwana baro pay laeng nga agingga ita gaputa syaklaeng kano ti babae nga inayat na. Miss F, dawatak man ti kapanunutam no anya ti rumbang nga aramidak. Iti may kadwa agundaway agar aramanen ni Saldi. Ket mariknak nga agayatak met kenkwana. Ngem maamakak taamangan no adda ibaga ti sabali a tao. Nang runa ket nagkasar kami ken ni Brian. Ditoy ko nagibusan toy surat ko ket pagyamanak unay
Ti anos mo anang ibasa, ken nang yornos para iti pannakaidrama na. Tuy pagayam mo, Danica. Ken ka pagayam, Danica. Nuti kunam katipan nakiasawa manen, panagkunak kat awan parikot iti dayta. Nakunammet nga adan kadandan na ni Brian. Ken maysa, saan mo met nga inayat daytoy. Awan met anak yo. Saan mo apanunutan ti ibaga ti sabali a tao. Ti importante ita ket noan niya ti pagragsakam. Manon atawan asaan kayong agdandan na ka ni Brian. Manumetten atawan anagsina kayo. Mabalin yon tumetten nga ipagnati annulment tapno makapagkalaysa kayo kanisaldi. Nalabit ada kayo kanisaldi ti agkagasat. Alakastan pagayam, Danica, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdenget.